Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen arjupon. Langpher constituency along Sanjay Kramsa a hawk he social media along kepaklang ponapathak pherang ke mai ke phapon. Son sigedam tangarni phaikuni ni phai inkoira phorni kangsam por phai trokapor malom APHLC Langpher constituency committee secretary Sanjay Kramsa amethang Facebook account along Langpher constituency alo barilong right wing lapen polling station number 68 along APHLC songpen body reshuffle po alama pathake a hokali pusi mohor ke klangdon bek abang puwa tumpen lamklar ka chipipon pherang ke thengnu News Desk Report, Karbi Anglong News. Kidam tang tame lang tu tanong tan non het jong taneng ger lo tame isi bang ni lihin penta kacuneng ridunya lamang rasong lo je non pu jahat ha ablut tabret tu bang ke mane abidet naing puyadang lo mane permission abipin pen koson pen sige ka ablut ma halai ta nili tuminata mane cemang ngusel lo longcap area long barilong PS right wing at 25 November ani for fight truck apor alam si mane meeting pa dodam sia alangli bang upload lo asi alangli lapu jahat ha thang chini nepen mane upload ada bang ke nu poyat bang nili tamang ke asi sartum taning binang ne non MEC EM akhai Mudhuram lekhe sar sitame alangli fan ning babinang ne nilitum longcha pahawar an bangke nilitum apa chu hejong sitame mas joining ki be hotame APHLC doan sitame congress plapen SDC sitame nilitum doan sitame nilitum join nun lablo nasi non na phi tu an bangke joining do at pen phi bangke nilitum meeting aja ta meeting tanang do de angko aja ta meeting setame nil tompa dolong le BJP pen a bhere an ke nil tompa dolong le si nilitum doan leaders tum setame nilitum chi chethan chi mum pon lo si alangli APHLC long claim bang phu Langpher constituency long general secretary Sanjay Kramsa basipu nong Facebook long ke upload kasi alangli fan sa tame nil tum sodak ben pin rempon lo condemn pon lo alangli fan alangli lapu thang chini ne permission ave pin pen lapu thang bak be photo upload tablet kidam tang photo tame upload adat pon nil tum hin pen tame pin rempon lo lason bang ke mo phi non ke bang thujia bang ke claim pon ang ni psi nil tum hin pen jong pon dak lo lan lo Ningkan surhini ra inkoira pho aparman Engada Rongaji Dipu Arboretum along Arnisia Parman Kipaman Pon. Rengma Naga Cultural Society atum penchapatur piponsi Ninkani sekpanchutiki chuphejo tangdet pen. Kachuro ajay mekmate Thanksgiving ajay mek mesen pen pachun pon. Bangso ajay mek along alihia mana peng pen kachatongdun KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang EM MSS Lapen Board Chairman kidu anatum chatongdun. CM Ronghang asang hupen kachichak ponalam the Rengmanaga Student Union Office kam hostel matipungalong kipi ponpo Rengma Naga Cultural Society Community Hall Rengmanaga Colony along Kim ponpo Lapen Rengmanaga Baptist Church Boundary Wall Power Block Lapen Kijunalang Aphan Ringbell Kim ponpo pusi Bangso Mai long pen Ningjipo News Desk Report Karbi Anglong News Ayat আমার কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা গঠন নোহোৱা আগৰ পৰা আছে আৰু কাৰ্বি আৰু তেখেতসকলৰ যিটো ফেষ্টিভেল কলা সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ কালচাৰ আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কলা সংস্কৃতি একে প্ৰায় সমানে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আমি আগৰ পৰা আছোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ নাগাদা ফেষ্টিভেল কাৰণে বছৰৰ আমি প্ৰথম 5 লাখ টকা দিছোঁ অহাবাৰ পৰা আমি 10 লাখ টকা দিম বুলি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নেকি ফাংচন অফ তাতে বছৰত তেওঁলোকে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল নিচিনা ইয়াত তাৰে লাংচা ফেষ্টিভেল কৰে তাতে মই ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মই আজি ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু লগতে ইয়াত ডিফু এটা ৰেংমা নাগা হোষ্টেল আৰু কালচাৰৰ হল লাগে বুলি সেইটো মই ঘোষণা কৰিছোঁ অহা বছৰ এতিয়া আৰু বিশেষকৈ আমাৰ BVDC ৰাস্তা
তাৰ পৰা একদম ফংচৰলৈকে যোৱা ৰাস্তা এটা মেজৰ ৰাস্তা আছে কিন্তু আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে নিশ্চিতৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছে সেইটো প্ৰায় 100 crores মান হ'ব গতিকে সেই ৰাস্তাটো এপ্ৰুভ কৰা হৈছে গতিকে সেই ৰাস্তা অহাবাৰ নতুন বছৰৰ পৰা ৰাইজে তাত সুবিধা পাব ৱেলফেয়াৰটো আমি বিশেষকৈ আমাৰ 6টা সংগঠনে তেওঁলোকৰ যেতিয়া MOU চুক্তি কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 6টা সংগঠনৰ লগত চুক্তি কৰিছে সেই শান্তি চুক্তিৰ দফা আছে সেইটো দফা মতে অসম চৰকাৰে আজি এইটো পূৰণ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্ট বসবাস কৰা কাৰ্বি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰা কাৰ্বি সকলো কাৰ্বি হৈ মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্ট অট'নমাছ West Karbi Anglong District Congress Committee Party Pen Bang Pharhini Raphok Kepatum Kachiu West Karbi Anglong Dongkam Rong Supialong Kido West Karbi Anglong District Congress Committee asa Hemalong Phaikunia Jikloni Phaingkora Troxiani Bang Pharhini ra Bang Phok Kepatum Congress Party Pen Kachiu Non Asamangkang PRO MLA election ang legit dogdoga pora hod West Karbi Anglong District Congress Committee atum angbong kachiton tike do kokajok nona por party angbong kachithak do koklo bang pharohini ra bang phokke parata tum Congress Party along pen kachi onang kokalam theke West Karbi Anglong District Congress a party atum akki milapen abarimatum angbong man chipi pelapen ke claim ke nam ke chokchia joksi Congress Party pen chi onang koklo pusi lamthi chipeklangpo lapen ki jut sialam theke peklang pon thuke lapuhenlo non labang su bang pharohini ra bang phoke ba bang phuatum Congress pen kaji olaki phase 1 chola phase 2 lapen phase 3 lason si do o langpata ningji pon thu lapen non alangli tum Congress Party pen chi o at lo pusita me kopia party long tong ka chapok dun thu poni than pachini pon pelang alangli tum pen na hokle chapok dun ji pusita me mesen me pen dim klong ke long adim si do dun po pusi lamthi chipeklang pon Congress Party pen kachi opanatum amen laki WKA DCC General Secretary Chairman Media Department State Coordinator Professional Congress in Church East West Dimahasau Chatroteron WKA DCC Vice President Rob Singh Bongrong Vice President Dilip Singh Hanse General Secretary Anthony Teron General Secretary Jinishan Teron Rob Singh Bay Vice Chairman Professional Congress WKADC Samson Bongrong Chinthong Mondol Congress President Evan Malang Amri Mondol Congress Committee President Kopili Mondol Congress Committee Vice President Pojas Marak Lapen Constituency Sirkep Araratum Chatongdun Board Halban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Kupinang poma amaga sa Pini dak nota homosti ang bong pendak West Karbi Anglong District Congress Committee ket he senior leaders tuman ta do elo sinilitum la bangso decision enang ko bang la pohelo je non hejong dak kimia presidency ke la dak West Karbi Anglong District Congress Committee ba East West ba kapre long ta la lo he 16 ola sam ge 16 na district long ke la lo thoi phis dak ni tum ta dak senior most leader tum hantani tum president pape hang dun do pen in charge of president pachobom samay lang ni fans samay mane jola mane ekilang rop mane abarim congress aphan lang rop si mane jo akimi punang ko po he mane non hejong also aphan asono lason si president bang pekok lo thik ase la thang problem abe he ditom chi sorsa ji polam ta be puthe dak mane pamilai pene kam claim kali mane aman peng bang e pipe pithek la senior mustum khanda man peng ta pithek de lo penitum te pamul nili prangyong stame pulo je vice president mate in charge of president stame pulo je bare stame approach lo je chingwai chingsai penitum camera pedna penai party ke mesen ji par ke haini phan pina pot pustame importance ave mane senior phan bang importance bang pite lasi pini bang lang lo nitum overall nitum chelang lo lason pulo te nitum claim nun pusta claim click jogdun pusta jogje yulaswa result negative result sialang libang kai ta emotionally mane ke wanji phansi nitum che theklong lo lasi pulodang te
claim cipaduk dun pen me jong si claim kli puyong sinang purong pulo te kuson sin nitum bang te ke claim thekpo la si la son pulong te nitum bang ke claim dun na lebelo ngalo la si nitum bang pini la so mass resignation nitum pini dak dongka pen tum non hejong damlo pare mass resignation la so mithang alu bang jipi damlo parke nitum non la sidak singrum lo dalo la bang ni tum bang non mat ke dishon en elang muthe almost ni tum la mass resignation bang el tum deng na amala so phile tum chingwai pame na la so chingwai pami pen non ni tum anle dishon en chot ke chok che ji athe ho grassroots long tani tum do lang pen pini ja semet ke na dun nangji tum do lang non 250 more workers bate leaders tum sa wang lo parge ke bang ni da do lang sita pi posi bang long de det mala bang ke sok ke rot kaching khan ba mane ke morona ke pi jola son amar bang long de delo la sin ni tum ke phase wise si bipo non pini first phase lo pare second phase bang ko bitu pola son mass resignation bang do pini na tum bang ko am pini 250 ba oi ni jangkar ben oi kala bada sitin homosti penta duet do hai nane ke kom cheta hai nane bang abisi do cheta hai seta me ke do bang do elo nota homosti pensta me pini asona ma phase wise si do po non bang ke non bang phase wise do po an ke dami bang ke ni tum ko nasi dami mala bang emuni tum chingwai pami phedi an la taisilor par ke mo koloso political party tum sini tum phan mane na chepa opon importance nangi pijima man pengkelong jima la tum long sini tum bang ke mo decision en po pini bang ka oi tum bang so oi chingwai belang non ko ke la son solo halo gadi আমার ওয়েস্ট কার্বন দুটা সিট আছে আমি এলএসি ৰংখাই এলএসি দুটা এলএসি ৰিক্স লৈছোঁ আমি ভালকৈ মানে দেখুৱাম আৰু হাৰাম এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আপুনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নাই কোনটো দলত যাব নাই এইটো দল কোনটো জইন কৰোঁ আমি বৰ্তমানটো ডিচিশ্যন লোৱা নাই মানে আমি চবেই আছে কিছুমান মানেতো কোনটো পাৰ্টি যাব লাগে আমি ডিচিশ্যন ল'ম কোনটো পাৰ্টি যোগদান কৰিম কোনটো পাৰ্টি গ'লেতো আমাৰ ভাল হ'ব সেইটো আমি আলোচনা কৰিম ডিছকাছ কৰিম আমি বিজেপিলৈ যোৱাটো মোটামুটি ইংগিত আছে বুলি আপুনি ক'ব খোজে নাই বৰ্তমানটো বিজেপিৰ লগত আমিতো একো ইংগিত নাই আমাৰ নাই কাকো লগত আমি আলোচনা কৰা নাই ইভেন চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আমি আলোচনা বহা নাই ইভেন CM লগত আলোচনা বহা নাই কিন্তু কোনটো পাৰ্টি গ'লে ভাল হ'ব আমি সিদ্ধান্ত ল'ম Longri krihini sarhabia maipen aduya hoi kahumri tamjiaphan dongkam kampen bar pontanglo. West Karbi Anglong dongkam kam rong supialong kido Karbi hemtun along pen phaikunia chikloni phainkor trok siarni pen longri krihini sarhabia maitum pen longri aduya hoi along kahumri tamjiaphan bar pontanglo. Longri long pat kahumri tam akenang sot. Atheki aduya hoi along long ikisom dam tang adimaklong along an kai ke wanga matami humri tamdi sitami ningka ni sekpen iphongan ki chi humri tam nang ji pura longri longpat mati longri mati Karbi Anglong aduya hoya long ka humri tam ji aphat longri kreni sarhabia mayatum pen aninkan bang tami ningka ni sipen iphongke dam bomlo lason sini jang Karbi Anglong dongkam kam rong sopia long kedo Karbi hemtun long pen longri kreni sarhabia mayatum pen chilang et pen aduya hoi kahumri dam ji aphan pura bar tanglo lason se alang litum ke chengsi kahumri dam ji lake Nagaland border along se kahumri dam chengji mate dudu koloni mate lahorijan aduntu golaghat mate kohora Meghalaya border lapen ke pajut si lake wuthunga ji pusi pachini pon lapen adimaklong along an pale chot lapuke chokchi banta bohot lapen wopi phak pipen ingduk damji arnam hirjumi hang piji puta pachini pontu lasonsi longri krehini sarhabia maya to aninkan bang kahumri dam mate ningkan sekpen kahumri dam ason thotsi piningkan le thotame labang so duya hoi kahumri dam achiklo lo pura longri krehini sarhabia mai amai phumen sing teron pen pachini pon lapen an parata hadak nangkang ho araratum anta labang soarni mate labang solong ardi nang pido nang jipura chuningri pedo pontu laso kahumri damalong longri krehini sarhabia mai amai phumen sing teron kongchun bang hemari ingleng habe jugendra ingleng bidisar long sing rong pi dun maipu rajan kathar lapen kapre man pengido atum chitong donsi bar pontanglo borthalben Priyanka Balmiki Karbi Anglong news aprangsi
Karbi Anglong kapacitang ke klaim ke dam abang putung phan kardom paji lo kardom nilitum long rikreni sarbe amai hoi pen nilitum ani kanwang ateng longri longpat mate Karbi Anglong along le adui ahoy along kahumri dam aciklo lo lasi pinia bangke nilitum dak dongka Karbi hemtun pen pini nilitum kibar lo lasi nilitum ke damjia dim ke non ki chenga bangke Nagaland lapen Karbi Anglong ahoy long dudu koloni lahorijan ahoy long sinilitum long eki etang do khala solong eki et along sinilitum hormai horthai banta bohot lapen beng army lapen ke bopi phakpi pen khaladan nilitum ingduk damji hadak dam tangdet pen aro puthot ha gulaghat pen Karbi Anglong ahoy long hak kohora long si nilitum lason along eki etang adim do khaladak banta bohot hormai hotha hadak ta bopi phakpi pen si khaladak nilitum ingduk damji lapen aro bang thupo Meghalaya pen Karbi Anglong ahoy long ta nilitum humri dampo lapen aro bang thupo nilitum dak uthung aji nogang pen Karbi Anglong ahoy long ta long eki do khaladak ta nilitum ako ko arichu mate ako ko arong asar tumhan nilitum beng army lapen ke bopi phakpi hormai horkhai banta bhot pen nilitum archudami asi nilitum pini orikreni sarpe ham phang pen nilitum kibar pangcheng lukusi pini pichi thang tum han chu hang pensi nililam thebang de pansing toni ko order na hadak local arat dum han hadak nang pachi to dunya panang li ben pisi chuning ripon po nilitum kedam tang ta nilitum pulo pachi thang long pen nilitum pachini lo Karbi Anglong angkang pi la adui ahoy kedo akarbi tum an la nilitum la bangso long e long banta bhot hormai hothai ki pialong ke asong tin atum tanang cerap dunaing la penang chitong dunaing kusini litum so kapachi thang long pen pachini pon